Ko iwan sinunod kadang kutunggu Yesus nusoniho ay sokorira sinunod kadang kutunggu Yesus nusoniho kadang kutunggu Sandino di Yesus. Kaya sanong kaswabon, kumadatid insanan. Napakatilaw musom, kanaw misisa takad iswang sambayang. Kinarahingan abantog iswang krudyan sorga. Kaswabon diti on si kawihay to patilambus padahara kasiwatan dahay. Damagyampay, iswang got sambayang kamin suswabiti. Alan sandat ang alidas nga ihay. Alumis piramutan, gisam dot orikot dahi tamudan dat pelajaran na kaswaban na bahay na. Kung sikaw to anuan ako kasirban do ginamo, dadamot at gunaan nud iswang at papalambus diti panambarasan na kaswaban na bahay na. Tinasamayang dahi iswang rantuhan Yesus. Amen. Kaya maboras ako insan pod asanong kaswabon, kumadatin insanan. Puji Tuhan, to nangapasik ta kuno bay no. Tuni bonong nga haroy kasari nga helo di sadu-sadu di bay no. Sa ninaro di kanihab nawayaan ta ko dot rasam hinggo-hinggo nga kakitanan no pa nga rinumasam di tadaw kanihab. Kaswabon na po bay no hom ay tulo na po panambarasan dati nga Tuhan tay ka kinarahingan intiro nga yahay. Katumbayaan ako dot hano-hano hom tikid timpu takod makiano sumambayang rumamut kumakinarahingan dumakiano pangintirungan. Kamuyan kud hana-hanam tikid timpu. Bahkan mungkin dat tikid tadaw takoy makiano pangintirungan kumakinarahingan. Nga hara timpu-timpu dati dat kapuriman takod miyagalid di orwali ginhawo. Kawaya takon na kantakan-kantakan kapuriman takon na muhot tanda ginawa dati nakasambayang dadi kasuwab nga nakuro dito miagalit tinawayaan ka nga itinupot kanta ka na miagalit tihom takoy oratian ko piyo nga muntok no po di nakawaya tokoy arwol na mo ti ginawa no kasambayang ko kasuwabon ongoy ko no rilik na tinsu kimato no kasambayang ko kasuwabon sa bulong mo magindalan ko barkatay na datit kendaraan dat sakayon dahay o simbayan dahay gisam korikot pintangan daralan kopon sutay toy ko kasambayang ko kasuwabon sa bulong bot mamanaw sa bulong mamungkayot ko mamanaw makiano pangintirungan iho na po sumambayang nga iswa magindalan barakatay no giit pamando da suway gisambot magyampay had iswa ngumantamong itit ay kagagangan da tindalanon. Intay no di nga nalanggar ko itulun. Muhot na ginawon ay so di pangintirungan da kinarahingan ka. Irini ko mo yan kud ino pa'y karati di kantakan di nga ino kumbala nakawaya. Sa kira na pod hata ko pa na kumbal nakawaya nga ay asandot ka piyari. Nga kumbala ka na pagkawaya itong Pinay. Hiri, namatid apurimanan ko piyari. Sa dapon ko ni Hab. Hilo na po, hiti na po kampung got
iti sampaping ke kampung. Sampaping ke kinenan dahay tinga haro isok ay lebih kurang 2 km. Borosan po 2 kilometer mantad hitilah. Miagal na dihiti tu ikomunda Tobobon Baru. Piro-piro na walay lebih kurang got hari tong hopo da mapat. Nga nailaan di kampung idi nga nadakatan dot ay sweet hopo dom siam. Lebih kurang hopo dom 2 keluarga. Dot kinurungan kuarantin. Montok dahay tu nakawaya itik kinenon dahay. Oratian no hampain kukurohot nunu keperluan. Agalangan kono po tidak kirat golong ketaragang tanda do positif. Golong do opurak negatif nga kuarantin. Tok momoris sumuti oy. Isay pakatama. Isay pakatama mayrikot. Isay pakatama mayrikot dahiri walay. Damoy panahak kotakan nun. Haro na ginauhot kud makitulong dadi moy popoy dari tit haro bantuan dot mantada hitid akuri kangku nga ay so disimbar. Nga orotian iyo nga karati ako itu agalangan kenapa isay pakatama. Sekirad sumakay ka korita kigolong ko po magyuriasan po tulunan ko kita dia kigolong. May kasakay pangangkutan awam isay po papasakay. Makyo ngay katulun isay po katama do mo ngay. Parikot ako na diri hom. Ampain ka. Haradadi tit rarapawon da takuri nga. Harap pakatun dumantak po na pagyang balutan. Tok. Kurungan na po, keperluan na po it. Keperluan osonong po keperluan nga ititakan nun. O nga wagas na po hom. O kani ka aporlu nga miligid alay diri mo. Nga miyagal na po rarapawon. Itong ruhaid ang arag o nga sada-sada iri nagi keperluan ko din nga kurungan ide. Jadi manahak to kono pod ay titungkap panguhupan ko man dinong kurungan nga ni ka abuli dito nga megi o nga wagas o buli bo nga keperluan po kapyo nga itong rarapawon sada miagalid di miagalid di lumagod o rasa mo eh. Mimbulay nan dala tuhot dati dat kinarahingan intirungay hay. Tokoy. Miagalit ti dondo. Nakasambayang tokoy dat osanongot piramutan. Osanong pabagya piramutan lobay no mo. Di no ko hompit tilo rasa mo eh. Patut to pinohompit nga dalo ditino eh. Nga aratian di ba kinarahingan nilo mo. Rohyan ako manguka ba isuang 1 Korintus buok kahapod. 1 Korintus 10 ayat hapodam talo. Pagumbalan di awayaan do kayo. No po nga pagumbalan da ikaw basanan. Katalibamban da kagarason da tulun. Kakuha po nga kinorohingan setia mantadidi isiyo po nga popologos do kayo ombalan katalib di kagarason do kayo. Antakan po kawaya ko pagumbalan isiyo po nga manahak koralan da sumuliwan gisom dot iyo ko po nga kanu dot manaan idi pagumbalan di. Pengkurad ako tasaraw. Sebagai tulun kapi tulun ta kagyati ki. Mungkin da iyo kayo to nakawaya. Pengkurad tasaraw ako
Atumbayaan ko ila kamo nila ayat. At pati kano ko minanaan di pagumbalan naway anda ko. Mimbulay na mo tituhat tatil. At pati nangkod ay nakawaya ko. Nataliban mi pagumbalan di. Miyampay dot nauhupan ko kinarahingan. Iri no mo tituhat ka piyad sa irad ay bulayan nila ayat ho di. Nga rohiyan ako dot ay akon ko ilo na ayat ko podom talunga umbalay ta kadagyam manimpun do did ayat kumiso pengkura ko pia tamodan nila ayat ilo. Tuluh na padhilo nga Israel sebagai suatu peringatan. Kumiso manu ako moy do iyo kayo no pa nga kaylo ay kompinayan ngay. Do ino pa kokihan dati ay insanan nga isiriba da pangintirungan da tawan o insanan na payalo nga nakanud tinumali berahat. At kumadua may do asilid panano di Musa o insanan na payalo nga no paju isuang gatawan nagi isuang darahat. O insanan nilo nga makanan rohani di magyagal. At kumapat yolo nagi nga o insanan na nga minum mantad da tinuman rohani di magyagal. Tu yolo na nga minum mantad da batu karang rohani it paintanud diolo batu karang na nga Kristus. Kumalimo nga hali piad miya galidi kinorohingan orohian kumadit tinimungan di tagayo iharod ipagilitan diolo mantadi di iolo na nga ditewaskan di padang gurun. Hilo na pod ayat kumalimo hilo nga popokitod ay hali piyah dot makanan rohani yang sama, minuman rohani yang sama, isiriba da pangintirungan da kinorohingan magyagal nga hara titinimungan dot kinorohingan korohian. Nakuro. Et kumonom. Insana na patingan nakatumboyo do asilid pomitanan montok dati papaingat na gidati moy da kada toko dot mamuhondom di hal-hali ang araat miagali numan dilo pawon sayo. Kumaturu kada toko nogi sumili dot it sumambah ngay dit sumapa kinorohingan. Miagali piro-piro tulun ipagilitan diolo daharo no kasurat irikaw no dihit tinaru hidi makan minum tungag nilo miampay dot rumamay. Janganlah kita melakukan percabulan. Miagalit pinawon se piro-pirot ipagilitan diolo gisambot insan tadaw gisombo sanga daw iyolo no nga tewas no holu duo no hopod 23,000 duo no hopodam taluriong tulun kada takonogi pagumbal laki norohingan miagaliwinon sa piro-piro tulun ipagilitan diolo gisombo iyolo no nga napatay da kinutukan na tulanut kada tokonogi dot mogorogo miagali pinawon sa piro-piro tulun ipagilitan dilo gisombo iyolo no nga dibinasakan oleh malaikat maut. Ainsanan na pohit nawayaan dilo nga asili dot pomitanan ipinasurat asili nagid paringatan muntok dati isang impasi dot timpu dondo hinggod zaman akhir no rikot no. Isay no po yung mamusaraw dat yaw no po nga ogirot intatahan no do kayo moy dat kadadad aratu ko.
Okay toh dati dahilo dat haro piro-piro ko boboyuhon di tulun-tulun Israel di laid. Nakuroh tu iyalo na po nga intirungan da kinorohingan. Ino po inoritan no kapagulo dahilo, tumano di loho di ayat 7, nga maginom-ginom. Maginom-ginom mati maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Kemudian pa itong Pinay nga no imbulayan na kapiyod itinapot kamundat aramayti ipagilitan dati sebagai pananud da kinorohingan. Mantad dilaid nga noritan motid ay na kinorohingan korohian. Ipagilitan nila tinaruh dat Israel. No nabura sa hilo, isisaot makanan, minuman rohani, nga sayra na pod harohimia galilo. Aramay ti hilo. Ang pinugas na kinorohingan mantadit, itumanod ngay. Nakuro. Sigag kaya di manumpalid. Harohot nga itinapo nga daho na pamuhandaman. Haro dadi timpu-timpu kud kosoro ngay nun. Sayrad oritan miya galilo nga numanda kinorohingan pugaso mantadit pananud daw. Mimbulay na isuang ginawa kud it. Di ilanum o sanong iti kaarahat. Nga otapot nagi da timpu na pabay no. Iyati sebagai pananud da denominasi Adventist. Iso na pamantadi mo mirumbak iti katumbayaan dati. Nga ilo gulungan nilat aramay ti. Ipagilitan dati. Harati anggota-anggota dati dat aramay ti. Mimbulay no mo ti iswang ginawa ko. Iti ni kumuan ko kulom osan ang iti kamo. Sa kiroh na pakantod tapoton na kinorohingan ng miyagalilat antakan di zaman Israel, zaman Musa dilaid. Ilo na patulun na aramay tim pugason na kinorohingan sebagai pananud daw. Tok, ang taat to ko no. O pili-pili to ko no matitim pubay no. Haroy anggota dati dat mo ginumisyo ka terus set gugur kaanggotaan. Pengkur malarit yun digi. gugur keanggotaan. Nuan iduo. Bukan lagi sebagai anggota Adventist. Intangan to kano pamatila antakan nila di ako naman ko gugur keanggotaan patayon. No kadhilo patayon. Imia galilo. Kukur madadirit yun digi. Nga aramay ti piyahi to nga anggota dati ki ngono po uhoto tok ay mo ti asandat-sandatan. Ngayon no po pakirimidit ay pengkukurohot kapurimanan nuno pakinuano doakan saya. Kamo ti ajarangi kapiyahit pasaliwanan po dako ngaran kud iswang nga kaanggotaan ka. Ajarang ti di. Song kuro piyahot terina to perbuatan di siyo. Apia ko piyontok kot kailo hisid ako piyontok ilot panudukan dat sebagai denominasi Adventist. Ay magakun da iduangan ngaran. Kasimban piya man ko hugama ngon uhoto tok kada do ko iduang ngaran ko ka. Dawlo na gidi sa takat mo ginom ang manigup ngon uhot ad iduang ngaran tok asusi ko na kapiyan. Nasihatan ko na gimati. Nga intangan ta kanong mo tidadi kapilot antakan nila zaman Musa tok dawlo nagindad aramay ti sumap ko pati kamonda tulandat patayon no pimbigadan da wato. Nga iso no po alasan dati pubay no. Hargay iso o perumpamaan dati nahakot. Pologo sa napolot paka omparay da sumuni. Sayrad ori kata timpu
timungon nun de paray, timungon ipaka man tutuday. Ilo di hot prinsip te ko dasar dati ilo na igitan dati. Nga intan na makapiyo iri na kapiyo mamirumbak. Iri na momonsed iti panginjilan dati nga ama manaw. Tuharahit ipagilitan dati monotasiwa kan na manginjil, monotasiwa kan na sumapid dit nunuhi patudukon. Ilo nakakuhaan mamanaw iti panginjilan dati. SDA kan mo matidilad megal hitid dahay generasi pertama. SDA. Yulo ni sumambayang harianam. Yulo no hit angat taat. Yulo no matiit. Tu kagumuan gaya nga it manon sarundong nga hitibo. Yulo no mati kapiyo hit manon sarundong pentapot kapiyo. Lobi pa ko iyati ka. Nga bay no. SDA. Sama saja ba? Kita sama saja ba? Nunu akanan dilo iyati nga mga kan. Nunu inumon dilo iyati nga mong inum. Nunu hakondarangan dilo lebih kurang to kan. Kumayon ilo nagiit mamarutum ilo mo. Duman ko piyo. Nga secara pribadi lah. Iti na pagangatan ko. O kani ko mo borosot. Iho iti nga pa'y maha-maha. Nga secara pribadi. Haro no kalumokon nga ito ko. Tidak semestinya ilumon. Igup mo gino mo kalumokon. O gumu. Haro hi kalumokon datid. Lo bitaruk pa ko iti ilo nga. Kodida ay landa tulun. Nga ilo na pagya kakitanan dati lalom. Ido sa umum bagya karoitan ilo mo. Itulun. Intangan tulun nga atutunan. Irini kamundot dosa di kalangan umum. O kito. O gumuy dosa takod isaw gilisok. Isay ko kito. Nga secara pribadi sakirad iho lah. Sakirad na pod iho tarang-taranggot sumapilot prinsip teko undang-undang teko doktrin teko panudukan na isuang kitab. Kumayso monatas ta ko nagyag gumuli. Monatas ta ko na barabis ta ko gumuli dat koylo ta ko iyati no po nga napalid. Okon ko kambing to. Okon ko kambing nga ito ko ti. Naritan da ino po'y domba nga sayra na po napalid. Nunutay lanis yo. Mingumba no makatunod. Okon ko iduit pisa to ko dito sayra na po arato. Hilo-hilo no ano ko ilod mamanaw. Bongot po nga iso. Iyati na pati nga anak yang hilang nga ito ko. Anak yang hilang. Koylo tokod hingga tadon dati. Koylo tokod nununawayan dati. Koylo tokod nagi gumuli. Katunod to kay man kudiralan da gumuli. Nga iyati nagi ming kodo tatud. Jadi sekira na pod napalid na ratu toko. Gumuli na bugya. Ay so naralando suadid gumuli. Gumuli. Pagulian. Sakirad ka na milag gumuli. Magakon ka na ako na milag gumuli ka. Dengan rendah hati dan jujur. Humubong na padit. Lembaga gereja. Iduan ako ngaran ko. Pakiduan na ngaran sebagai jemaat. Itiyo Ako ko ilo mamit ko na nga. Sakira na pod atapot kapiyad iyo kawaya dumya galilo. Pakiduan kuno pangaran ko. Ako mamaminsuho. Ino po paminsuhuan ko piyad inaretan ko dito nga gumuli to ko no. Gumuli. Kaylo to ko yung paingkurohot ay pinindalan dit anak yang hilang na ginumuli. Gumuli ako ti. Ako na magakunda iho na po nga tanaki mo lahing ko ka. Gumuli ako miyampay dot status hamba pekerja akon ko status sebagai tanak. Haro numoti kay komandat o tingay isay po dia o tingay man. Oy kuman na tanak ilo.
ay kuman. Nga na purimanan di siya ilo naralandot paling ko to sonong gumuli. Bertobat. Taubat na kaman. Taubat to ko no, mirakira kiti nga monopot mah. Ay so na milo mamagayat diyan akon ko monopot ko iya sendiri at tumubat gumuli. So kira na pod Helda Luki mo mo'y pamagayat dia ko taubat kay nga akon kay ginawa no ko taubat. Tinan na to mo. Say radat ako na siguli. Ay so na ginawa no gumuli kumakinorohingan. Asa nang nagipakiduan ng aran. Tu iri ni mo miragit tit kay sisan da jemaat. Imo napot kapiyo ba? Nga. At tumbayaan ako dat hingga gerja nga. Ay so ikapiyohit. Iduon kum hingga gerja dati sebagai Seventh-day Adventist. Nga manahak ko peluang. Kono gumuli toko ka. Jadi ilo na dalat lisih sapi jemaat ngelo mo. Ada madadad harot iso pi atagak kumad jemaat ngay. Jadi gumuli to kono. Tong kiadan lo korohian do pemogunan nu kadilo. Iyo lo namatilot kono mirikau toko rumah mai toko. Numan mati kinorengan pugaso iyo lo. Sumimban ako tumbayaan nu penyembah berhala pinugasi ngay kinorengan. Komoin po nga pilihan umat pilihan kapag nga no pili-pili no pili-pili no matilo ilo umat pilihan iyo lo no umat pilihan komoin po nga pili do kinorohingan sumansala pugason milo na kopya komoin dat umat pilihan Tuhan piang hari sumansala bo. Iya ti dodendo umat pilihan Tuhan to kati. Ngahari sumansala. Iso na pemantad kasan salawon dati nga haron nanti kapurimanan dati atau ko kinorehingan uhupan. 1 Korintus 10 ayat 13. Uhupan ni kinorehingan kam nakura tu aku inuhupan ka. Hari ginaw demi agalid di. Tokay. Piro-piro hanay bulayan dat ay hilo miagal ka ayat 9. Jangan mencobai Tuhan. Paing kukurah tako magumbal laki norohingan. Nailahan tako na paing ka kakinorohingan nga sapon dati. Ilo not iso umantad ko popokitod iati na po nga magumbal laki norohingan. Sa kirah dot miagalat undang-undang ko kampung contohnya. Paingkah kadit way on the kampung. Kada kod ioti. Hari sinumap. Manto kod itit sungai Tagal lah. Tu ailan ko piyo. Bombon. Kada kau ongay pokisadad hilo sungai Tagal ka. Haro hites pawo. May umbal-umbal tes pawo. Insan nadapatan kamu amui tokom hingga po da tipong sikuh no di ngay ipolian do nano. Kumuin duo ay nadapatan. Kumuin talo na kasuang matiditing kawa kadapatay kumuin talo. Jangan mencobai kadi. Paingka undang-undang sanginan Karabaw. Terpaksa bayar sanginan Karabaw. Ilo nolak ko bondat jangan mencobai. Nga kadang-kadang iatin po sebagai tulun. Memang atau kayak mencobai nga coba-coba imah. Coba-coba. Kita tidak mencoba tetapi mau coba-coba. Ilo ni komonda tes power. Umbala insan ay say no.
Umbal kumadua ay say nununo. Kumain talo gisam inghopod ay say nununo. Mantad ka korek kata inghopod di coba-coba. Ujung-ujung kat mencoba na di. Miagal lagi kadaud ipagilitan dati. Mungkin itanganak ikoruhang. Itanganak nga umbal-umbal na linumanggari peraturan sekira dahar peraturan keluarga ongo insan. Pandang mata sabala na beliau. Oh, ay yalo ka. Maay nakago kumuin duo, amu kumuin talo, amu. Yelo nala kamundat. To kayo mon coba kinarahingan nga. Coba-coba to kayo mah. Ikumundat test power. Test power dia mau marah atau tidak. Umbalay nud insan, amu kumadua, amu may kopi ya di. Mantad ke ilo test power, ilo no karotuan toko. Coba-coba. Terus mencoba ajarangi. Nggak haralot. Umbal-umbalan po. Ilo no lot. Kaum buringat ko ilo. Suai kairi. Harakagulo komondot. Jangan bersungut-sungut. Maditi komondot jangan bersungut-sungut. Kasaraw ta di isa sindinggat. Tunggulah jangan bersungut. Mandad to korikatan di Yesus, jangan bersungut-sungut. Kamuyan kuno po hala bersungut-sungut nga mogorogo. Mogorogo harana ti muol-muol suhuan ta kana po ngo susyay lo piring kamu mangi di tanak. Ngayon ni kapiyasyo nga mogorogo. Mobok-bobok iyati nga akaratim no hiboroson disyo. Mobok-bobok. Muol. Ano po orotianam ni komo yon? Iri ni komo no bersungut-sungut hindi mo. Manusi nendok piring nga mogong-logong ni piring hiri singki deman. Temod-temod dendet paparatu-ratu. Kudarang kan. Iyati sebagai panan udah kinorohingan. Nga kada di mogorogo. Isuang kepelayanan kada tokod it. Magitogod-togod. Bersungut-sungut. Mual-mual, mobok-bobok. May katudo ko yuto. Ang pandai-pandai. Iyo ko ni kisikul-sikul ka na matu. Nuno na pahit paindalanan dati. Kada na it. Songwal, mual-mual, mobok-bobok, mogorogo. Paindalanan to kono miyampahid. Asa na nga ginawa. Naritan lagi dat. Mintong-mintong. Tapot kapiyo haro timpu-timpu dati dat kapuriman takod ogirot takoy. Iyo nga ako'y olimon. Kung balim mimbulad isuang ginawa ko ogirot ako no. Nahayahay ni kogirotan kapurimanan. Nga nunukad hilad 1 Korintus 10 ayat 12. Isayin no po daw ko hit mamurimon manyangka dat ogirot ko. Intatan na daw kayo. Kada kod aratu ka. Iho nga kapuriman. Kung bala ko'y kapuriman dat ogirot ako. Nga kada kailad o gumu o korotuan dati. Hari kung bala muhotot. So kira na pod ay so ipohon pengetahuan baik dan jahat. Aratu itu titulun ka. Aratu ikatu. Nga ilay na dati ino po irogon nga o pintar. O pintar mo tisyo. Okay? Kapuriman takon o girot takon no. Nga o ila ni dirogon ng hinggo ho kolomokon dati. Titik kolomahan. Kumbala ko insandot. Nakumbala ko namin na narita iti sa rita iti bo. Ino po hilod. Gereja kiyon som inanam nga harahit walay musimboritis pumaturi. Sobrang ipalo-palo.
nakuluputan na gini. Nakuluputan na garid antakan di mo. Gumu na oray tandit ipiyay anggota dati to karma ti kapiyo suwangil lo ka. Ito nga pastor mo si tarot paingan na iti walay mo si tar nga asaro darohod kasuwayan nando awayaan ka. Bah. Antakan no po di nga pero nagidit umur ko di hay. 30 tahun. Iko mo na adaras po to mo di. No, madi ko piyot. Tamodan nila walay lo to kumundat kiswang ka. Ngayon ko na ampuya. Pukul 10 do kaswabon. Nunukad ino pa iwayaan na may hirid. Walay di nga katalib po di kasumbilingan dat gina kinapal. Sumuang ka di kasumbilingan nga kumarat ngay. Isay po di ta kumarat dat miyagal po di sumuang gagua kinakapalo. Pigit-igit ko antakan di nga parang tumpul. Ni kapiyo kagagamas dang libo nga ay makatago. Pamanaw ko nod pukul 10 kaswabon. Karikot ta dihiri kasumbilingan nga mumbal po di kumarat. Sarimbuto nga mimbulay. Mimbulay nga sarimbuto. Tok nudi kapiyot. Tamodan nila nudi kapiyot. Kausa ilo wala ilo to hiti naging nga kumarat ka ginawa ko. Nga pamanaw alang-alangan gumuli nga alang-alangan na di. Nako ni natandaha oy. Koyoon po. Lopion po di tipusat iya di mingkakat tabuk di. Hiti nga koyoon po di mongido di kumarat isarimbuto. No di kapiya kondas. Pamanaw ko karikat na heriwalay. Hirid saliwan di walay. Tok mimbulay no bati kumarat nga sebelum meminamano memang nakasambayang no lah. Tok mo ako diti dilom intirungan no ka. Paingigit ko di hidangol. Panangiwanan, longondawanan. Haradi paipot. Rampok ko loho di. Ngoyo ko kagu. Paingka paip, paingka dangol. Ipamamanaw dat semua nga. Kaila ko di pasingkakad. Pasingkakad da sumuang. Paingkano pa ilapap nga. Iti na di ako sondot dilo. Irini ko mo na pasingkakod. Pasingkakod to. Pasingkakod pagari nga paingunda garit di mo. Pasang kuda-kuda. Pasingkakod. Sakirad manit itumugarid idahuri nga osonong pasingkakod lapap. Guluh na pa minumang bulat nga tuluh. Intong pod kiri kanan. Tok susuway na matiga kakitanan. Iti na po walay laid na natangkiyadan. Walay piya dati. Susuhay na kapurimanan dat puya ta kakagub. Pagulo atulo. Intay ay sa barang-barang riswang. Harano piro-piro papandat ng lungkab. Nga atas bawa ge walay di ba? Pamulang lang. Mati di sinumuang intani hiris sirang nga kiabuk. Aiso no po ngay atulok katulun. Memang aiso no may diri bo. Haro do di gansing-gansing ka sangingilid Montereyso lah. Manaw-panaw ako gi. Umbal mo ti minanang ko sa tugarang. Panang ko si tugarang nga ko simbol po. Kabuka ngay mo ti dipok ko nawayan di tugarang. Umbal po di mininsilat minanang ko sa tugarang. Katangkus mo ti tugarang nga. Tok kay rako ko didit. Nakatalib to.
Gara-gara na dito garang minanangkus isambot ko simbolo nga ikom ko buka nga silat ita ay lanom hingga tadon. Gara-gara na dito garang nga panganakan ko na dito garang. Ni kasari kumuti ihumo dat patayon ko yadi kapit na panganakan dito garang. Nga iri nagi kamoyan ko it kaduyaan ko lah. Kaludaan kawo kon ki komon kuno podi nga imegalidit iya di nakantay rogon di borasan kuno pod inapay rogon nga songinging kakat songing tide datiri isay di na koy log songinging kakat songing tide kaditiso may dapot may da potang kusa ila tugarang kamado ditis irogon datiso ki sarohon nundod iyati it mongontok kawakon ikamondat no kagatilun preng kaduakon ki man to konon do ontok ko isang ulun ipreng man to ko preng isang ulun sang kikik ko wadid manahan po nga tirakot ko kita ino po itiso nga ontok manahan po tirak haron ipeng ka haron na hit kamanahan na tirak haron na itumoyngud pemuhan daman kuno podim irogon nga iyo di ngay mintong dohod antakan di ay hodi ka kay siyo hodi siyo kada dirogon gi may potong ko sa ilo tu garang kan sang kikik pematu ilo di mintong doho katangkus mati tu garang hiri no di kotampul om hingga podi pigi hai kuno di walay di ngod hiri sawat hiri siriba ay say body nga ino po hit imbulayan kud hiti nga ihati no po nga ay lani dirogon do hingga kolomokon sekiran pemiagal do diteno may patong ko sa latu garang kita nagiot kagugun talos yo kamatu dirogon ki to kum na kita mutiga kapyo mahaim aminanang ko sa ginumuli jadi ihati nga ay lani dirogon no kolomokon dati iri nagid kapuri manta ko na pod ogirot pinaingat manta da ko nad intata no do kayo kadadat aratu ko ka nagi mati magakun do ogirot iri nagi tasanong kat aratu do topot kapyo tu kapuri manisid tu ogirot nati ka iri nagi kada to ko na pagakun dot ang ogirot to ko ang olomok ngay to ko mo diti haro ngay kolomokon dati sekiro miagal ko dangol tay ko it pisaw misin rumput dangol lopom hingga hit oruhait opodi oruhait arangaban it agin ginasosob tu ino pag nasosob di nga ako daw pati basan no matinda di dulo da karabaw tok iyo po nda sisira tarom gi nga nagi-iit ano sosob ang olomok ki pati basan no mi boyo milaw-pilaw pihitarom ay maati po komo na po itong pinay nga mintangin magakun to kono pod ogirot mintangin tong to kono silap-silapot aratu to kono gi insalawon dot haro hi kita datid ang ogirot tomod dot iswa nga katumayaan piro-piro taon arubaan no nga kisarundo nga di ay yulo ngay nang kuday wayo onidi ka kumano pom namati ka pa ay nga tanitid katumbayaan sa ulun o kita datid ogirot yulo nagi tongolomok haro hi tongolomok o kita dati ampay na bodid iswang ga narakahilo hodi ka kada kay laid iri nagi togirot ay hinggo to kono didihoy no pintanga nagidi pati lambusan diti kamu no pintanga nagidi dalan da sarita tugarang gi okay oray tandi lo kamo yun dat pancobaan biasa timpu bay no o gumo kinena na lumuyud ilo pinampang kutabulod hanahanam nahayay akinena na lumuyud o gumo nagi tulun dati dot nong aluyudan
Muntok do kayuhit ng uluyudan. Magakon kawid borosan dat inano po nga pencobaan biasa. Kakun kawid irit istilah de guna nuluyudan nilo nga pencobaan biasa nagibulo bo. Kapangan nakingon iyo dio. Mo ito ko ori ko tidit tulunda ng uluyudan walay. Ngayon nunan da barasay. Kada ako kasusad biasa na ti pagumbalan iti naritan at pencobaan biasa na ti kadu naging may boboras. Hingga po badasan po sudon datara no mong yun pencobaan biasa tu di ti lumuyod. O yung gorit to mo di hondiah pulot nang ada katandot si hopodom siam. Haragay sindinggot Kristina hopodom mo na mo tao ni di si 16 nga itino pa di nga si 19 nuno kadi keluarga do nang ada katandot si hopodom siam ngono barasad biasa no pagumbalanin do bo kanunod mo poboros dilo gitu tok orwol lagi na sorohon lagi nga orwol lagi nawo nga pia galon to kono po din nangawayan nga di timpu di nakatalib right kumuluyod niya galidit milo nagi dati borasan dat kobasanan do no kumbaligan do pinuluyod do som pumugunan di laid sekiro dot ilo pa na sakit da suway ngonto ko imbulayay lot no kumbalot pinaharo dahiti pumugunan antakan di zaman Musa porikoto na di kinorahinganot ay tusong antakan di ino pa ino kapagulo no retan nga bonong kon waig sinumiliraha kumoduo bonong kumunda bonong nga kumbali mo tid pinasili kinorahingan da tusong biasa polo kamatudit itulun na Mesir pori koto kago tusong nga kumotalo nyamuk nanduy togonduy bagi saya itu no kagadi sundait dokodi bagi saya itu sangkut sana sangkut sini nging kau di dalam saya di luar kak yun di karedi pori koto no kago pikot biasa poti kamatu di tulun na Mesir ngay pori koto na kagut mempatay suang talun mempatay pipi araon tayam biasa polo ka pori koto no tit komoyan da bara kensa kumbala gid nasilih dat ay tusong di lain gisom dot harana di ngay lakomonda hujan es belalang mituong gelap gulita biasa pumatu kadino ino po dihit tulah da kaling pupusan da pinintalang nga anak sulong mati napatay tanak kugulo hirih na didat miya galidit milo ta kono man hondo mo bayangkan seluruh kerajaan Mesir magihad tu ino po hitanak kapagulungan na patay antakan idi mimbulay na di tuhot dati dahiti dat haray na kud ino po itulun na beriman nga ada katanda pa na sakit ada katanilut pagumbalan ngay dadamo tahiti ako pumugunan isay na po nga amo na tumalib mantadilot tamparurul mantada tu umbal na pumugunan kayong garitan na pumugunan harang ngay na pulo nga
Sayra na po dat makinangaw yelo da boras sa kinarahingan, yelo na po nga konsadu da manta da pana sakit idi. Noritan da iswang bilangan 2 ayat 14, karaitit ular tadung. Isay na po o kutukan, om moindo intang idit patung ko pinunuhuan dat ikaman ular tadung o lingasan. Kumun po nga o kutukan, o kutukan nga imoti, isay na po nga o kutukan ni. Ipe umat pilihan, o kutukan ni antakanid di. Om, iati na po di timpubay no? Paing kuroh ta ko na di. Tapot tagi matid og gumu no pagumbalan da awayan dati. Nga ginawa kun padadid iyo ho. Manu ho kudad miagalin na tulun na Israel di laid. Sayra na pon ako tukan da tulanut. Monotos kono may intang idit patung ka tulanut ta tinomod dat pinintalang. Moy olingasan. Iyo dadi di ko ginawaan ko. Sayrad kawaya to ko pagumbalan. Koing goritan, sayra da rumikat toko kumakinarahingan, inapadet koing goritan, masa alama sa aladi nga katalib. Iyo dadi di dohod osoro. Tumbayan ako iyo ko nga iyo di hida. Isay di manud ay gorita mamusoro. Kantakan hati pumugunan. Iso tinsasamod kumadati. Anaruh pada dili tampine nga iniban no padi. Isuang ga kita Wahyu 21 ayat 4. Pemagunan dawagu, tawan dawagu om pemagunan dawagu. Isuang ga Wahyu 2 pada misa ayat 4. Om isio mandi sio taga ko insana no romo diolo. Om kapatayon aiso no di. Aiso no di mogihad. Aiso no di hot. Aiso no di perkabungan. Ratap tangis. Taiko duka cita. Man, tako no pulad aiso no mogihad lah. Tu insana no po ilaid nga nakatalib. Nunu awayan dati hitit pemagunan timpudon do. Nga ino po ibobosot ay kainggoritan dati nga iti kamunumogihad. Perkabungan, ratap tangis, duka cita. Iti na po kamu yang da duka cita, kaihadan, tidak semestinya dahar matay. Nunuh na pohot ay awayan dati it kopiyan to kikorohyan dati nga duka cita tako no. Tako no otood. Nga ino po yung mongompok kopyatit ay kaihadan dati nga iti kumunda kapatayon. Ilo no hit kumunda po dati nga juara. Ilo kumunda tumungkiad iti kumunda kapatayon. Om noretan na dat hilo no po sumano ay so nati kapatayon. Dondo haro. Tidak kirad isay ko. Pananud ko kinorohingan. Okon ko pananud kinorohingan. Suang talun po to'y nuka di Raja Salomo. Tulunom suang talun. O insanan no po nga urumikot to iso orikoton iti kumun na kapatayon. Iyati pananud da kinorohingan. Iso nga sorohon no dati. Dot hali piyah dot ay kawaya takot ti kumun na kapatayon na iti pumugunan timpubay no. Koinggoritan. Nga ilo na dalo panatasan dati. Moedot ay iyati na pada nga kasuang ilo kumoyon dat pumugunan dawago. Hinggod aiso na kumoyon numugihad. Nuno na pa'y laid nga nakatalib. Aiso na kumoyon na kapatayon. Okay, jadi puji Tuhan o gumupiyahot pongongosol dati kumakinorohingan nga tumilambo si ginawa dati dat
patumbayaan minsamok om gumirat kumadaw. Moy dat insan tadaw dat orikot iyati na po nga iyati na nga ipagilitan da tulundit ongotood mantad ko pangahakan da kinarahingan gisom do no kasuwang takadila ka mo da pamagunan dawago. Umulan iti Mamisusway Atapurimanan Doriri mo Kadakato Haruson dihon Haruson dihon no bitambalo Yesus kasaw sarit korongo ay soko ira sinunong kadang koto Yesus nuson dihon. No misis at takad isang sambayang kinarahingan asundo isang kerjaan sorga kung sikaw dat kaswabon di bayno insan pod no kaimbulay kagoy had piro-piro hot kantakan panambarasan panudukan no maya dat kitab imanuh dad popondar da kupusin dahay lobi ka somok kagirot kumadia agumu ni kalau mukon dahay agumuy korohian dahay imilod mangimbayat dahay da minsado kumadia nga mayahay uhupay gisamdot hari ginaw dahay gumuli kasari monopot monotos si haydot minsamok gumirot kumadia kasuabon diti sumambayang kaguhemon to kainsananit pananud no jemaat no dahinggo na po gisambo sarahan no yalo uhupan no yalo dat tumimbaba dan no pakantakan iti pumugunan moy dahdot kapuriman ni hayd agumo kay goritan dahiti kasari-sari ihay dalangadon di pamagunan di wagu hinggod santob na po laid kantakan do laid kapurimanan do laid nga nakatalib pengka nagid iswang do kalidasan nga agumo tamo do kaboling kahangan do kalidasan dahay onuan no ihay dot kagarasan do ginawo halipiad kawaya dot kantakan na miagaliti nga patilambu si ihay dot mumuhon daw buat timpud orikot insanan no pati nga nakatalib. Kada polagosod inupoy katumbayan dahil nga lumumok sa irak kawaya di kantakan iti. Ampunan natin sanan do sa dahay Tuhan, tinasambayang dahay, pasalubon dahay kumadia, isuang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw dat kinapagyampayan dati, kaswawon bay no? May dad alumi sa piramutan dati da suwab pero bata ko kago da kaswabon da suwab muntakit nangakawaya dat kantakan da pumugunan bencana alam moluyud tay kumon inangapayang sabaron to kono po mano po puri mo no it kantakan no tarimon to ko miyampay dat pati lambus to ko gumirot kumakinarahingan sabaran to kano po uyati nakawayaan to katid dadamot tayo ti pumugunan ke bahin ako po asan ang magindalan data daw da bayno ay popotilambos sa buru-buruan na kayo.